the Blaze Hotel. Producer two-way. Ongebe uloto ni back. Kibakiam nyama choma. Kuboto gitari chona njoni ngenis. Producer two-way. Hotel inyon the Blaze ne mi bomete. Oi gararan we oga so choy woge. Mi opposite Elsa along Silibwe Road. Akpo meta on along Gipchamba Street. Paradise Building opposite Kipchimata. The Blaze Hotel, Kororo Services Chechwa. Ichamewe, Kasate Mbomenyon. Toche toe, Kororo no mitwogi. Nyama choma, kenyoru in the Blaze. Kuku gali komitengo in the Blaze. Samaki ugali como vete in the Blaze. Pilau kenyoru in the Blaze. Moki mwagi teri tugu chetamu tamu. Ongebe the Blaze Hotel negararango. The Blaze Hotel ogiemlo en youth. Chesham na tiano. Onge tuye chini back. Tieni gago ite Blaze. Sigenyor privacy. Kigate kiamenge moisoe. Tinda parking security go yamate. CCTV go baishe in the Blaze. Yo mitendu yoshe go bage yo in the Blaze. Mashabi chanju onyorchin on the Blaze. Tieni kyoge motwa in the Blaze. The Blaze Hotel morwe go moyobu. Onyi ndugu karara nulotone. Daktari yegon kongo inga singwonge. Ruchem nondin kigotok boishengwong. Tunawapenda sana kwa kazi yenu. Kwa kazi yenu nzuri mnayofanya. Kwa kazi yenu nzuri mnayofanya. Soft drinks komite ngora uloton. Mite ngwa wingi. Robwani kapcheba luo mite ngora uloton. Abo mi ngora cheki bare nduma. Mursi ko bata kienyechi. Kenyorchin the Blaze. The Blaze Hotel kwa mishena sola. Beyond those big ama mite ngelele. Gotiwe gotibet ibir namba ine. 07 22 125 758 namba ishagap the Blaze. 0722 125 758 inyoru kabisa mebete embomet. Branding chechwaget ko pese nentuguchu. Green Gala is the new beginning.
Apple color, a lot of creativity. Orange color, energy and happiness. The Blaze Hotel kotinye future nemye. Koibwok tuguk cheimuche kobaibaya. Akokonok afya en borwekwok. The Blaze Hotel, hotelit nekararan. The Blaze Hotel, hotelit nekararan. Kongoye management tugul, Alfred Yegon daktari, Ruth yani chepnondin, achame bichu. Ndamakwe kotoiwech The Blaze en bomenyon, kotomo mi oldage. Kongoi neo.